Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ndetse n'Ubutwererane Ambasaderi Julien Nduhungirehe ntagihereza agahenge na gakeya rwose abanzi b'u Rwanda, akomeza kugenda babwira amagambo akomeye cyane ndetse akanakomeza kugenda bagarukaho cyane rwose umunsi ku wundi. Biragoye kubona umunsi ushobora kwibura rwose Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ndetse n'Ubutwererane Ambasaderi Julien Nduhungirehe atagize ikintu atangaza ku mutekano w'igihugu cy'u Rwanda ndetse no kuri Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no ku bafatanyabikorwa bayo bakomeza kugenda bashinja igihugu cy'u Rwanda amakosa agiye atandukanye. Ni kuri ubu ngubu rwose yongeye gutangaza ko rwose ingamba z'ubwirinzi zitagomba gukurwaho mbere y'uko FDLR iri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo isenywa, aho yavuze ko rwose igihugu cy'u Rwanda kitazongera kwihangana na gatoya aya magambo y'ubushotoranyi ndetse no gukomeza guharabika iki gihugu cy'u Rwanda bya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri kano kanya nagira ngo ntizimbye amagambo, tugiye kuza kugaruka kuri aya magambo akomeye cyane ya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ndetse n'Ubutwererane Ambasaderi Julien Nduhungirehe. Twasimbukiye ku rukuta rwe rwa X, nagira ngo ntizimbye amagambo tugaruke twinjira muri iyi nkuru ku buryo burambuye. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ndetse n'Ubutwererane Ambasaderi Julien Nduhungirehe yatangaje ko rwose gukora ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho bizabanzirizwa n'ibikorwa by'ubutegetsi bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ni ibikorwa byo gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Mu butumwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ndetse n'Ubutwererane Ambasaderi Julien Nduhungirehe yanyujije kuri X yasobanuye ko rwose ibyo ari byo bikubiye mu iteganyabikorwa ryo gusenya FDLR ndetse no gukura ingamba z'ubwirinzi CONOPS riri mu masezerano y'amahoro u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byasinyiye Washington DC bifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni amasezerano y'amahoro byasinyanye hagati y'impande zombi, akaba amasezerano yaje no gushimangirwa ku itariki ya 4 Ukuboza mwaka wa 2026, bigashimangirwa na Perezida Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi Tshilombo, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ndetse na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Ku wa gatandatu Werurwe mwaka wa 2026, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio yari yatangaje ko Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igomba gusenya FDLR bwango n'imitwe yishamikiyeho, u Rwanda narwo rugakuraho ingamba z'ubwirinzi ndetse n'ibikoresho bya gisirikare muri Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Marco Rubio yavuze ko rwose ibibaye byubahirijwe nk'uko amasezerano y'amahoro ya Washington abiteganya, akarere k'ibiyaga bigari kagira ubukungu buteye imbere, ariko kandi ko nibitanaba ibyo ngibyo abantu bagize uruhare mu kubangamira umutekano w'akarere bazabona ingaruka zabyo, kandi ko rwose Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitazakomeza kugenda zihanganira ku kurenga ku gahenge ndetse no gukomeza kurenga ku masezerano hagati y'impande zombi. Imbere y'abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda ku itariki ya 6 Werurwe mwaka wa 2026, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yashimangiye ko rwose mu gihe umutwe wa FDLR ndetse n'iwushamikiyeho yose ikiri hafi y'umupaka kandi ifite umugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda, ingamba z'ubwirinzi zigomba kuzagumaho, kandi ko Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itagomba kuzazana urwitwazo na rumwe. Hari abuririye kuri iri jambo bagaragaza ko rwose Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yanze ubusabe bwa Donald Trump wa Amerika bwo gukuraho ingamba z'ubwirinzi, ariko Minisitiri Nduhungirehe yasubije ko rwose umukuru w'igihugu atabyanze, avuga ko rwose amasezerano y'amahoro ya Washington yubahirizwa mu byiciro byateganyijwe. Minisitiri Nduhungirehe yagize ati ni mu rwego rwa Minisitiri Marco Rubio yabigaragaje neza rwose mu itangazo ry'ejo, agaragaza uko ibyiciro bikurikirana. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igomba kubanza gusenya bwango FDLR, u Rwanda narwo rugakura ingamba z'ubwirinzi, rugakura ingabo ndetse n'ibikoresho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Avuga ku ngamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho nk'uko biteganywa na CONOPS ziri mu masezerano y'amahoro rwose ya Washington, kandi ko rwose u Rwanda rugomba kugenda rwubahiriza amasezerano hatabayeho gutaruka inzego na gatoya. Amasezerano y'amahoro ya Washington yasinywe bwa mbere ku itariki ya 27 Kamena mwaka wa 2025, ashimangirwa ku itariki ya 4 Ukuboza uwo mwaka mu muhango witabiriwe na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, Felix Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntiratangira gusenya FDLR, ahubwo yakomeje guha uyu mutwe ubufasha burimo intwaro, ibiribwa ndetse n'amafaranga, bikorana mu kurwanya ihuriro rya FCM23 rigenzura ibice byinshi cyane byo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Hari abarwanyi ba FDLR binjijwe mu gisirikare cy'iki gihugu ndetse no mu mitwe ya Wazalendo, byose bigamije gukomeza kuyobya uburari ndetse no gukomeza kwerekana uburyo ki rwose igihugu cy'u Rwanda ibyo kivuga bidafite ishingiro na gatoya, ahubwo ko bakomeje kugenda bakorana bya hafi na FDLR, kandi uko byagenda kose bazakomeza kugenda bakorana mu gukomeza guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo muri 2025, ubwo FCM23 yakomezaga kugenda yigarurira ibice bitandukanye by'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yakoranye inama n'abayobozi bakuru ba FDLR, abemeza neza cyane ko rwose azafasha urubyiruko rwa FDLR gukura ubutegetsi bw'u Rwanda, kandi ko rwose byose bizakorwa mu buryo bwiza cyane, ubundi ngo bagasubira mu gihugu cyabo birukanwemo nk'uko yabivuze muri ayo magambo. Ibyo ngibyo byongeye gusubirwamo na mugenzi we Perezida Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi nawe udacana uwaka n'igihugu cy'u Rwanda, aho bakomeza kugenda bemeza neza cyane ko rwose ngo igihugu cy'u Rwanda gikomeje kugenda gihungabanya ku rwego rukomeye cyane ku bushake Leta ya
ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo nyamara kandi byose bigakorwa ngo hagamijwe ubusambo bwo gushaka kwiyomeka uburasirazuba bwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda bipfa ko rwose nk'igihugu cy'u Rwanda kitigeze gitanga na gatoya rwose ngo abagize uruhare rukomeye cyane muri coup d'etat yo gukuraho ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza mu mwaka wa 2015 nubwo yaje gupfuba, ngo abo ngabo bagize urwo ruhare rukomeye cyane bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda, hanyuma ngo igihugu cy'u Rwanda kirabimana, bityo ko rwose ngo leta y'u Rwanda idakwiye gukomeza gukorana bya hafi n'igihugu cy'u Burundi, nyamara kandi gikomeje kugenda ishyigikira ngo abakomeza kugenda bangiza ubusugire bw'icyo gihugu cy'u Burundi. Ariko kandi nubwo bimeze gutyo, leta y'u Rwanda yemeza neza cyane ko rwose bano bahunze icyo gihugu cy'u Burundi ngo ari impunzi zifite ibyangombwa byemewe mpuzamahanga bibemerera kuba impunzi, nyamara kandi ko batashobora kurenga kuri ayo mategeko mpuzamahanga ngo batange bano baturage, nyamara kandi byerekana ko rwose ngo bafite ibyangombwa bihagije. Ibi ngibi kandi biranagendana nuko rwose leta ya Kinshasa ubwayo nayo ikomeza kugenda itangaza ko rwose leta y'u Rwanda ikomeza kugenda ifatanya na FCM 23 mu bice bitandukanye by'Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, igakomeza kugenda izenguruka amahanga isabira igihugu cy'u Rwanda ibihano, ndetse ikanerekana ko rwose u Rwanda ubwarwo rutazigera rukomeza gukorera mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bityo ko rwose ngo bigomba gufatirwa ibihano bikomeye cyane kandi bishobora no kurugiraho ingaruka. Akaba ari naho rwose Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahereye zifatira igisirikare cy'u Rwanda RDF ibihano ndetse n'abayobozi bakuru bacyo, aho rwose byashinjwe ngo gukorera mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no kuyobora uyu mutwe FCM 23 ku mirongo y'imbere ku rugamba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni inshuro nyinshi cyane leta y'u Rwanda yagiye ikunda guhakana uruhare rwayo mu Burasirazuba bwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyamara kandi leta y'u Rwanda nayishinja leta ya Kinshasa no gukomeza gufatanya n'uyu mutwe FDLR mu rwego rukomeye cyane, ndetse rwose bakanafatanya ku buryo bugaragarira amahanga, nyamara kandi amahanga nayo agakomeza kwicishikira ntagire icyo bitangazaho na gatoya. Ibyo ngibyo u Rwanda rukabyuriraho rwose ruvuga kuko byagenda kose, mu gihe leta ya Kinshasa itaba isenye uyu mutwe FDLR nabwo rutazigera rukuraho ingamba z'ubwirinzi na gatoya, bigendanye nuko rwose uyu mutwe FDLR umaze imyaka myinshi cyane irenga 32 wifuza gusenya ndetse no gukomeza gusubiza u Rwanda mu bihe by'icurarubirindi rwabayemo mu myaka y'1994. Hanyuma ndagira ngo ntizimbye amagambo bashimire mwese mwabanye natwe muri aya makuru magufi yaragezwe muri kano kanya. Ni amakuru menshi cyane muzakomeza kugenda mubonera ku gihe 5 kuri 5. Reka ntizimbye amagambo tuze gusubira mu makuru yacu ya mukanya. Ni amakuru menshi cyane turaza gukomeza kugenda tubategurira 5 kuri 5 uko ari buze kugenda ajya hanze umwanya ku wundi.